ngithi mina ubaba nawe uyakwazi ukwenza okusho ubaba uyakwazi ukushona anemoto zakana yonke into yakashona ma eshona ayesibhedlela okokuqala nje manje umthathe ekhaya mzemazi nimise esibhedlela animbiki ukuthi baba siyathatha noshonele khona sukuse esibhedlela udaba liqala esibhedlela mase ebuye ekhaya okay kodwa eshonele la ekhaya hey awuyazi ngatshela uma ukuthi yimi indodana yakhe mangifika esibhedlela mengile ichaza ngithi yimi automatically should baba akangazi yeah for the first thing ngiyachaza ukuthi akazi ukuthi yimi yeah ngakwazi ukuchaza ubaba ngoba uyangazi yeah ngiyasiza ngempela ngifuna nje lina lethile kusasa ekuseni mawuthi awufunda usebenza mawuyidlela udoko lakho ke wetshisa ucabanga nawe uzoyibona uma ufika esibhedlela uphethe lo isihlahla yemlahla nkosi uyabika ukuthi yimqala ngihamba nobani sizokuthatha sikuleshe emotweni imoto lesukufaka kuyena ngisisho umuntu wayenemoto akasazi nemoto hey hayi mama ngeke bese ngiyasuka ke kwala noma nithi ngene igarage nethu petrol kumele abikele ukuthi kusegarage la esikhona masa hey uma sithi ekhambeni kwendlela nithi nini ukhathele esemotweni njalo hey akaphumuzwe kufika kumiwa sithi siyaphumula phunyisa umuntu osemotweni hey olele futhi ulele ntofonto futhi bhekele phezulu uthi ukhathele hey bakini aka drive hey drive ulele ukhathele hey utamagazi simphumuzeke lolele simphumuzeke lolele mase kusuka ke sithi sesiyahamba ke awutshela sibe nazi into hayi ungasala kwala ke lafika incika wala noma sesifika emzini wakho hey uchazelwa yithi ukuthi sesisemzini wakho yes okay mhlawumbe lokho kungcono kungenza ukuthi mhlawumbe ubhayisiso wopenda wala noma sesimfaka endlini yakhe ukuthi siserumini la hey camera la hayi manini bafowethu hayi ngiyayibuzela nje ngomoya wesonto ngoba lo muntu uhlulwe indlela yokubuya sure ubuyiswe yithi simchazela simdirector kuze kusuka esibhedlela sizofika yini into ekunikeza isiqiniseko sokuthi uzosigada ehlule ukuyibona manini mina ngikhona ukuthi uma umuntu efa uyazosigada ngisho uma ngempela kwakunjalo kwangamelanga sikhale makukhona ushona kwamele sijabule ukuthi onogada bayanda hallelujah hey security hey futhi makuhambe inkabi mawuthi sesinenkabi nomuntu onolaka mase azosuka sekubhuti omdala hayi wayengathintwa futhi la sekuserious kakhulu hey sika le mina ngiyasiza ngempela wathi ngiyasiza ngempela wala noma uthi ufuna umsebenzi sekusebenza kakhulu ufuna umsebenzi bazothi yenza umsebenzi kwala why bangangiprovide ngomsebenzi bese ngibenzela umsebenzi wabo kuthiwa mina angihlanganisa inkomo nempuku okay ke ngihlanganisa ke ngiyokwenza umsebenzi uthi sewuphelile umsebenzi uthi umsebenzi wabanga kahle ngoba kunenyama efaka usawu ngiyakwazi usangibamba ngikwazi kahle kwenye indawo ungambuza ukuthi kuphi izimasi kwenye indawo baboye nesithembu ngexela nikhonza mina lokubhubha ngentshela mina ngoba bayona indlela into yokuthi umkhulu wakhe akamfuni uNkulunkulu nalendlu uyathetha kumanje ubuyazi ukuthi ulanga abangakulanda ngenduku kodwa mase eshonile uthi umkhulu wakhe uxhumanisa noNkulunkulu uyengamfuni saphila mina ngiyasidinga mina kuba phela kahle basifuna ukukhuluma eqini akusithi sithuka abantu abangaseko yini waze ngithuka ngani wani nibaphakela phansi utshwala nokuchitha phansi andibanikeza inyama evuthweni nibanikeza ehlaza besenze yithe sibathukana nongaphuzi once wafa uphuza ugoloko wonke umuntu utshela khona ukuba utshwala bezengani ikofu ngoba nazi bengaphuzi thina ngabhemi i-bluetooth manje masahambi kanti lo futhi mina ngicela uhlale ekhaya awenzi masimokhamba ubabona ekhaya
kunezinto engathintwa ezinye ziyathintwa ikhathi lake lasebhenki alilithi u-10 days ogezwa imoto yakho ayilithi u-10 days osoka ulinda u-10 days isinto ey'balulekile kune-10 days uhamba manje uthi ukhonoze uphinde ukube ningisinto engasazi ngempela bathi hayi asilindele u-10 days bokugezwa ikhadi amadlozi lekweni kukhonza nina kwenye indawo lo baba emtshela nganzimasi esaphila wayeshila ukuthi ufuna ukungcwatshwa eGoli angabuye ekhaya angifuna ukusho mhlawumbe ihlobo sakho wangcwatshwa eGoli emaseshonile 1 2 3 kwagula ubaba wakhona mogula ubaba wakhona bayufuna kwalabamanga ngoba yini into nje athi banamanga ayifuna kwabamanga ukuthi ubaba ogulisa indodana ngoba ufuna ukungena ekhaya bathi basalungiselela ukumfaka ubaba kwashona ubhuti baseshonile ubhuti kuthiwa ubaba ombulele manje umbuzo uthi hawu ubaba uyakwazi ukungena bulela phinde yoma ngaphandle athi ngifakile ungenile wazobhubhisa waphuma amageti nathi ngifakile mayebulala uyakwazi ukuyingenela makumele ngena kangeni uma ngaphandle amazobulala uphakathi agcina ngaphandle athi ngilandeli khonzeni into engasinamuntu hayi thathani anginamhawu khonzani bekandaba baphansi bakhonza ngoba nani wafika ukhonziwe kodwa kukhona into engahlangani kule nto yakho nkosiyami ngiyangizwa intozolwayo ngoba phela njengoba usaphila nzimasi ngokweleveli yempilo yakho khona izinto ongeke ukwazi ukuzenzela iy'ngane zakho and mase ushona wena uvula indlela kanti kune-fam nawo yakhona wathi umuntu eshona kuthiwa uzosivulela indlela kanjani kanti kune-fam nawo yakhona kanini amen masesimemezela ujesu wabeza abantu bababaza ibhadi athi le nto entsha abelungu usho umuntu ophake ibrain ukuthi ekhanda uyabelungu ufake imbatata zabelungu udlamasi afike nabelungu ukhanyise ngogesi wabelungu wena womnyama ngokwemvelo into zabelungu zikwenza namhlanje uyelo pho nami ujesu athi ntabelungu othathekile laba bathatha zonke izinto ezifikayo iy'tshane lezifake zifika nabelungu umphetho nakuwo fika nabelungu yonke into ifika nabelungu basithi nga ujesu athi ntabelungu labantu bathathile bayithathe into ezifikayo uyabona wena uma umzulu ngempela watshela umkhulu wakho ukuthi akakhumula imbatata zenziwe ngethale emoto ifika nabelungu umtshela ukuthi phenula phansi faka ilukuzana faka ipheshu ntabelungu mthatha ungahambi ngemoto ifika nabelungu mtshela uthi hey ma wena umlungu yebeka isibhamu phansi ifika nabelungu mthatha ubalala embhedeni ifika nabelungu ugesi wabelungu ifoni ifika nabelungu nekuko ifika nabelungu amapisa hayi no people afika nabelungu Jesu ngazini ke bengeshwaka ngakivangeli uthi uphona mebhanile kabaromo uthi into kaNkulunkulu isobala yabonakala kwasekudaleni kwakhe izinto ayidaleni uNkulunkulu eqondakala vele ayiqondakala impela ngoba inyanga lelo libona lime emkhathini libashwe ngesuper glue wakhona lokho nje uthi wena udla isihlamba udla omunye ukhala udla uphuthe elimhlophe udla nobhontshisi kodwa uma ukhipha kunamba 2 omunye ukhala kusamandla kakhulu Jesus hallelujah imfelo yakuveza uNkulunkulu kaNkulunkulu hallelujah Fosakakhohlisana kuba phela wena zonke izinto wana watshela haleluya amen yaqala nokuthi umuntu ephila nje uyaxoxela izinto zakhe kodwa mase efika ukhunyelwa izilwane imbuzo engakhulumi ukuthi ayona ekhuluma wala noma sebulawele lo mbuzo abakufaka isikhumba sonke bakusikela ingxanyana bayifaka leso kunuka udumo amen kodwa iBhayibheli lithi thina uNkulunkulu wasenza sabangaphansana kwaNkulunkulu izilwane zingaphansi kwethu yithi sayiqamba amagama bese kuyizona ezoxhumanisa nabakhini hey lokho le nto amadlozi ikhona ngempela abakithi bayashana ngaba bashaya kudala sibathuka labo bantu abekahle angikusize amen sesiyathanda ngempela vele wena umuntu omukela uJesu yeka lo mdlalo wenzayo kunomahluko phakathi komuntu ofile nedlozi idlozi enye umuntu ofile enye amen noma kuza ubaba wami ubiza ubaba wami ukuthi idemon noma idlozi akwenza kodwa mina niyayazi lento ukuthi iyazenzisa amen wangasiyena wonke umuntu webidla ngedlozi kodwa mangekho exactly kodwa kwazi kanti inkinga yena futhi wangasiyena wonke umuntu okwakholela ukuthi yasigaba